Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 nibwo yasohoye indirimbo yise Without Mirrors yibasiraga Drake ikanagaruka kuri Snoop Dogg. Muri iyi ndirimbo hari aho yagize ati imbabazi ziragatsindwa, bisa nkaho nta mbabazi yashakaga guha Snoop Dogg kugira ngo hatagira n'ukeka yuko hari undi yavugaga muri iyi ndirimbo. Hari naho noneho yamuvuze mu izina agira ati Snoop yapostinze Taylor Made mwita nsengani birabare biri aka Kendrick Lamar kiburira kubera ko muri iyi ndirimbo ye yitwa Without Mirrors yabashije no kwibutsa Lil Wayne ko ari munsi yati gukora cyane kwanjye bituma Lil Wayne akomeza kuguma hasi. Ibi yabivuze nyuma yuko ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2024 yatoranyijwe nk'umuhanzi uzahagarara abandi mu muhango wo gutangiza shampiyona y'umupira w'amaguru yo muri Amerika yiswe Super Bowl LX izaba ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2025, aho Kendrick Lamar azaseruka kuri stage nk'umuraperi ukora ku giti cye uzabaciye agahigo ko guhabwa iyi stage izwi nka Apple Music Super Bowl LX, dore ko aho bizabera muri New Orleans ariho Lil Wayne avuka. Nyamara bakurikirana hafi amakuru y'abaraperi bavuze ko Lil Wayne ari wagombaga kuzaseruka. Na Lil Wayne ubwe yavuze yuko yatengushwe no kuba atari we bahisemo. Aho yavuze yuko yariteze yuko yabasha guserukira imbere y'ababyeyi be n'umuryango we kubera yuko yanahavuka. Aha ni mu gihe umuyobozi wa NFL mu ishami ry'umuziki Seti Dudowski yivugiye ko Kendrick Lamar ari umupiyona w'umuhanzi wongeye guha ubusobanuro urufatiro rw'injyana hip hop. Icyo gihe nibwo Lil Wayne na Kendrick Lamar batangiye kutavuga rumwe kugeza Kendrick Lamar abyigambye muri indirimbo yise Without Mirrors